kaisa yesterday Bubal kara ayo loton Dipra mata ayo loton YTM long YTM long GWF long Dipra mata long Maharata long Dinai pan dinai kita tibolan senam lai. Koi dinai pan. Tiga pan tekong kisah dia buat geralong lep, buat geralong lep, buat dia long lep. Kini patanda yang saya tanya bagai lagi tanggai cini tini one day je conference no. Hai mata kerja kalau boleh education. Belai hambai. Orang media takut sama, orang iman bagai. So YTF Youth Tripura Federation sini boba gerani sengkrap. So sini je Tripura haste je 8 district tomani. O 8 district go rugai. So sini YTF ro je salsani conference klai tomani. Joto jaga na paikha ini sini khwai paikha ini sini mo khwayo je sini luku kuthumum norok monam social media ti busin ti nukhana je Tripura haste o regional party. This is the first time khwai town hall sini regional party ni ingoi sini boba grani YTF Youth Tripura Federation je one day conference khamani nom khana bo busuk great success singa mane sung khana ka je sini mo je movement ki si rally nugoi Tripura hastini plus sini khwai hastini je kubuni bosong tonai rokbo ba kubuni party tonai borokbo masaka yes ba boba gran party le phunugoi rikha abo hake sin thani khobor sobakia so sini mo YTF ni thine one day conference ni sini moto mono je YTF boba grani Youth Tripura Federation sini hate do phunai bagai je sini nahanmung geta Tripura je sini Tripura she accord abo ni bagai kun dino nogon nirarka asugoi rizai bisinu thu tongla যতক্ষণ পর্যন্ত সিনি Tripura accord implementing asa sini Tripura hastewo geta Tripura khairi masak পর্যন্ত जों YTF Youth Tripura Federation boba grani sengkra rok siring kan noka asugoi tungya abon nugino tini o one day ni conference approx tini except khamani 10,000 ninglia 8,000 something ka noro nijino nukha noro bondong ni median bisin di coverage thakena so sinmo je ang wansuko je sini 8 district bisingo je tongoni why is not why is the best ni ang wansuko je mochin mo khwai ni YTF ni je district program mono joton sai great success ngai ni ang wansuko কোনো দিনব রিজনাল পার্টি রক পাইয়া বাই টাউন প্লেয়ার বনে গাবনর সাবই ননি খাও ওয়ান সুমুং গবনতি নর পিনর ফাইয়া নাদি রিজনাল পার্টি নরক তো সামিয়া সামিয়া Tripura motha songjamani 2021 সংসদও আমনে আগেবা गोबां রিজনাল পার্টি দङ কিন্তু आं this is the first time आं नासाय फाइ जे खासिमानि आंले म हाइके जे हवाई टाउन होते रेली खाय काइसा टाउन हल कटमा म टाउन हलनि जागा जे सिटिंग कैपेसिटी 2000 दङ 4000 सीट कैपेसिटी सिंगि मालिया हादर सिन बरक आम हाय नते 3000 4000 बरक गुरगै मा दङ सो आं वान्सको जे म हाय जे one day conference ni YTF ni mo high great success ang when this is the first time sini khwai district ong ya khna ne wan chugo ang saimaro je sini khwai district sara Tripura ni bisingo buba garan logi thani joton sai sigango kong haisi